Sad ćemo govoriti malo u premet, u Cukaharu i Kasamacu. Ostaje na kraju nekoliko vežbe za kraft. Pokazat ću. Opet kao ujutro idemo korak po korak kako mi gradimo ovaj preskok sa sasvim malima. Zato mi ćemo maksimum raditi premet saltu u jamu, ništa više, ali ove pripreme za ove dva preskoka. Prvo, što je najvažnije, pripremiti telo za to. Jel? Ajde sad, dođite ovamo, da se stegne, sve stegne čvrsto, glava dole, i sad dizi samo leđa. So, dizi leđa, hop, i drži, 1, 2, 3, 4, 5 i dole. I opet, hop, 1, ajde vi, hop, 3, 4, 5 i dole. I 1, 2, 3, 4, 5. Sad, ako ona može to da radi, sad radi, digni i ja ću ti dignuti u stojku. Hajde, drži telo. To. Kad je ona spremna na to, onda je dobro za, može drži telo. Sad dođite ovamo, isto na trbuh, stomak. Da, leži. I, ne, ovako, kao da radi stoj. Sad, i drži, hop, stop, daj, hop, stegni. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I relaks. I još jednom. Hop, i drži, ne, stomak in, hop. To. Ok. Sad oborite na leđa. Po isti način drži, pres, odguraj i drži, hop, stomak i ne. To. I drži. I pres. Drži. Recimo 10 sekundi, 20 sekundi i onda još jednom, hop, i drži, hop, 2, 3, 4, 5 i dosta. Sad okrenu se, noge na gore, leži na leđa, ruke gore i sad podigni telo, hop i drži to. 1, 2, 3, ali nemoj da to, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dole. I opet, hop, drži, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dobro. To je malo pripreme, onda može to isto, dođite kod muških pivar, drži, digni glavu, gledaj, ne tak nogu, ok, ovako. To je pozicija, tako da drži 20 sekundi, onda malo odmora, 20 sekundi, malo odmora. Isto to, sad stoj i noge gore. Da, ide malo napred rukama, i to da drži. Isto, recimo, ok, to tebi dosta. Op, malo ide napred rukama, to, drži, stegnite. To je lepo. Ok, to su pripreme. Ok, može i nazad, isto, samo nazad. To, tako, da. Ok, to. Sad možeš i isto s ovom štapom na toliko bamos. Ili obrni se na drugoj strani. Ovako, to je lakše. I to, drži telo.
Da. To može i na batutu, na trampolinu. Ja, ajde, jednom. Proba, jeste vi početnici, sad ste ušli u dvorani i... Ja, okej. Okej, dobro, okej. Sad, jer mi govorimo o malim djecama, ne moramo, we are introducing the springboard, we are introducing the attack of the springboard. But because if you introduce the springboard attack with a run-up, they will be totally confused. Yeah? So first of all, you have to try to introduce the easiest way, and the easiest way is from top, just to jump down, gore, samo jedan korak i drži. Je, samo to. Ajde, svi. Yeah. Yeah. And at the beginning, you ask them to keep the arms up. Yeah, that's the easiest way. Just step and hop. Yeah. Give it the. Yeah. Yeah. Okay. Now we will do the next step, jumps to handstand. But in the same time, we are working for handstand. Walk to handstand, walk on handstand. Yeah. This is for the, yeah. Yeah, okay, dosta. Then you can do jump to handstand, so shoulder block. Yeah, ajde, idi Sara. Hop, hop. I. Jo, okej. Dosta. Dođite ovamo. Sara, sad probaj 2 puta skok, jel? Rukama. So block. Yeah, that's it. And. Good. And. Try to jump a bit further out. Yeah, and. Yeah. Drži leđa. Up. Yeah, okay. Or you can do a little from lower position to a higher position. Yeah. And you can do it other way around, from higher to lower. Yeah? From high to low. Yeah? Koje je teže? Ovo je teže, jel? Još jednom, daj. Je. Kad smo ovo, mislim, osjećate da je pripremljeno tijelo, onda možemo tehnički ići. Sad, skok do stojku. Malo zaleta. Je, to. Aha. Hop, pazi. Je. Sad, šta ja hoću, da ne ide preko, samo da zadrži stojku. Ja? Ovdje još može onda da rade sa ruke vis. Ajde, ruke gore i hop. Je, to je to. Hop, je. Sad možemo isto sa skokom. Ali opet ne idemo.
Yeah. To. Sad napravimo samo stojku i onda na leđa. Yeah? Bez skoka. Samo stoj i leđa. Yeah, to. Yeah? Da bude uvijek ispružen. Uvijek. Yeah. Ok. Još jedno ovako. Yeah. Yeah. Ok. Sad hoću da uključim i Cukaharu, jer šta je najveći problem u Cukaharu? Kad radimo Cukaharu. Najveći problem je, oni se okrene vrlo rano. Sad ovdje radimo sad isti übung, skok, četvrt, je? Probaj. Hop, i samo do pola. I to je to. Ok. Isto, kad napraviš pola sata, onda na trbuh, na stomak, jel? Ajde. Probaj. Skok i na stomak, to je to. Ide napred, hop, to je to. Daj. Ako hoćemo kasamatsu djelat, onda poslije skoka na leđa. Možemo to napraviti. U isti smer. To je to. Aha. Pokaži još jednom. Hop. To je to. Ok. To je. Sad ćemo raditi iste pripreme kao ovdje za Cukaharu. So skok u stojku, quarter turn, da. I stomak, to je to. Aha. Samo budi, moraš da budeš i dobar smer, ajde. I to, samo, da, to je to. Sad razumete ideje, jer za Cukaharu mora skočiti kao za premet i onda se okrenuti. Sad vidjeli ste da mi učimo ovaj closed body position, this shape. Later on it might change, as we spoke about yesterday, but we teach this right technique, the round body with a back driven and everything after. Now we can do a little bit more to standing position. So, već smo predstavili i dasku, jel? Ajde, i samo. Glava gore, gledaj lampu gore. I ako bi imali još jednu ovakav blok, može nekoliko koraka run up i onda da sve to uradi. Kad smo oni imaju konfidenciju, onda ćemo doći do sljedeći korak, springboard attack. Ok. Okay. Now, I have to change a little bit here. If we ask them to do it straight jump with arms up, the body will be loose. What we ask for is hop, and here to tighten yourself. To block the body here, with an arm swing, block the body a bit. You can do it a little bit so, but here has to be
very, very, very tight. Yeah? Probaj, so, hop, i drži ruke, nivo oči. I, malo više ruke, malo više, hop, yeah? I drži telo. Ajde. Yeah? Yeah, that was very good. So eye level, not higher. Yeah, because if you block the arms here, it will tighten the body. And what we want is a tight body to fly in the air. Za mala deca ponekad moramo da stavimo nešto ovdje, jer on je trče su bližu do trampolja. Tako da, na primjer, ajde sad. To je bilo dobro. Kad ovo one mogu, onda možeš salto naprijed, salto straight somersault i to on. I the grube, in the pit, so on. One more thing for block, shoulder block, is come over here. This shape. Yeah. Ajde, još jednom. Yeah. Je, to je dobro. Bravo, Sara, to je bilo dobro. Sad, nemoj samo do stojku. I. Je, dobro je, ok. Je. Je, to je to. Je. Je. Sad ovdje moramo paziti gdje je glava. Glava mora cijelo vrijeme da ruke. Je? Jer ako napravi, if she bends the head too early, she will roll. We don't want roll. We want take off, lift off. Yeah? Now next, jump and drop on the back. Yeah? And drop. Yeah, to je do. Yeah? Ne, glava gore. Yeah? Moraš gledat cijelo vrijeme svoje ruke. Ajde. I to je to. Dobro. Sad ćemo raditi kao što smo radili ovdje Tsukaharu. Yeah? Jedan, pola i onda stomak. Yeah? To je to. Dobro je bilo. Ne, to je bilo rano. The take off to be forward, square. And just in the air to turn. Yeah? So that's why we have to force them to do first handspring position, then to do the turn, and then to. And when they are quite okay, they are doing square, then they can do straight away prep for tsuk. Yeah, kind of. Je, vrlo dobro, bravo. Isto Tsukahara, to stomak, odmah ovako. Na trbuh. Yeah. Okay, now on to knees. And don't forget the position. Yeah. You see, here the target is to get square position, to be exactly facing the table, not to be deviated. Yeah. Now, longer run up, and you can do to standing position. Okay, stand.
Actually, okay, we are now in Zug. Let's do Zug and then we will go back to handspring. Yeah? Zug, to stand. Yeah, okay. Ruke su visoko. Ruke malo niz. Yeah? Malo dolje. Ajde. Yeah? Make sure you are square. Yeah? Good, Sarah. And then next would be, like Sarah is ready, to go straight away to back. But not pike down, with straight body to be able to get on her back. Sara, možeš sljedeći put da mi napraviš odmah na leđa. Yeah, okay, good. Yeah? So, when she can do this quite all right, then we can start to prepare the second part. Second part in the pit. Yeah? But now we go back to handspring. Premet. Premet, ovdje stajat. Ne, na noge. Čekaj, bili smo na leđa već. Sad ide noga. Ok, glava nazad. Ok. Yeah, good. Okay, Sara dođe ovamo. So here we are asking landing position the same way like handspring on the floor, head back. Here, yeah? The same position. And to go over rotate a little bit and then there will be a drop onto stomach, yeah? Okay? So, handspring, drop on stomach. Malo. Ok, nema veze, glava mora biti nazad. Sad ima još jedno nešto, kad oni radi ove vrlo dobro, dođite ovamo, jedan premet, da bi prizemlji ovdje, samo premet odavde, ja? Yeah. Yeah, okay. Yesterday we have been speaking about the arm and head movement, yeah? Now we have to, after this, when they are doing that perfectly, we can move a little bit, change a little bit the technique. Sad moraš malo, posle guranja, ruke napred i tako da stariš, ja? To je to. Aha. Moraš da budeš ispružen. Ja? I da, ovako, a ti si bila ovako. Ja? I hop, glava nazad, i posle ide glava. Sara, još jednom, to je bilo vrlo dobro. I u suštini ona bi mogla da napravi odmah na stomak. So handspring to landing on stomach. Here as well. Yeah? That's the best way to prepare the handspring front. Yeah? Ruke ovdje. Yeah? I onda noge tamo. To je to. Yeah? Samo ruku. Ne zaboravljaj. Sad je malo drugačije. Ok. Moraš ovako da prizemiš. Isto, noge zajedno. I hop, i noge, to je to. Ajde. Na kraju digneš ruke ispred svoje, in front of your chest, i se obrni malo, četvrt, da gledaš ovu stenu, jel?
Je, ali nije više samo do toga. Je? Ajde, i. Je, ali ruke nisu ovdje. Je, to je to, ali moraš ispružena biti. Je? Sara radi vrlo dobro to. Jel, ajde. Hop, i. Je, to je to. Sad od ovoga bi mogla da legne na trbuh. Je? Da se prizemi. Kad sve ovo ide dobro, onda možemo sve na visoko. Na blok, ali sad nećemo to raditi jer sad ne. Blok i sve više i više, ali ista situacija. Je? Sad recimo imamo ovdje blok, imamo dasku ovako i onda na blok radimo isto. Prvo zvezdu, onda zvezda su noge zajedno i onda se okrećemo. Sad ćemo ići ovdje u jamu i radit ćemo istu zvezdu. Ja? Ajde. Je, to je to. Ok. Ajde, Sara. Good, dobro je bilo. Sad, probat ćemo malo posle odguranje, napred, ruke in front i na stomak, na trbuh. Je. Malo, kako da kažem, da bude čvršća. Ona je malo... Ajde. Je, okej. Saro, možemo salto napred? Možemo. Ok, dobro. Čujte, sad, they are not ready yet. So we are just trying, but this is the way how you should build up. Yeah? Sideways, because we haven't got much time. Only one session, so you cannot expect them to be spot on straight away. But what I wanted to ask you to show you the steps, how you build it up. Yeah? Okay? Završili smo, samo ćemo sad malo pokazati malo snage, da. 8 body parts where we have to work on. That is the basics for conditioning. There are hell of a lot exercises, but for gymnastics, especially for gymnastics, there are 8 principles. 4 for the legs, 2 for the mid part of the body, 2 for the shoulders. But we are going now to speak about the body, the legs. First is running. It's very important. As I said yesterday, running is very important. The proper running technique, the proper lift of the knees, and so on. Good technique. The second one is jump and land. Yeah? Jump and land. Show me a good landing. Straight jump landing position. E skok, e hop. Yeah. Now it's a bit too hard landing. More absorption. I want to. Yeah, e. To je. Here it's very important because all the injuries are coming from the bad landing. What you have to make sure that, pokažem poziciju, that the knee and the leg position are the same, yeah, are in line. No open knees like so, or inward open, or the legs here or outwards. Yeah? So you have to work on it because all the injuries are coming from here. Yeah? So that's why you have to start working on this one. Give me a squat.
do koliko možeš da klekneš. Još možeš. Ja drži tamo. Samo noge napred. Ne. Paralel. Noge paralel. To je to. Ok, sad se ispraži. I to. Još jednom. Hop. To je dobro. Sad možemo ovo isti exercise da napravimo malo teže. Ako dignemo, aj sad isto. Ne može se. Ako možeš da držiš pravo tijelo. I gore. To nije loše. Ok. Sljedeći dio je bounce. Radili smo prvo skok, landing, sljedeći je bounce. To moramo da radite na to. And the fourth one is the lounge forwards, lounge sideways, lounge backwards. So these are the exercises which you have to include in your physical preparation for legs. So we have bounce, jumps, bang, bang, bang. So you can do like, dođite vam. I hop, to je, hop. Ali to vi radite, jel? Većinom ju radite. Može, na primjer, ti si najveća, sjedi, iz jednog pozicija, straight jump and landing. Ali rukama. Sjedi. I land. Ali to je previsoko. Mora biti malo niže, a onda ima efekta. Jel? Sad, drug jump. Hajde, idite tamo na drugoj. I hop. I ops. Još jednom. I na sredini. Hop. I land. A gdje su ruke kad lande? Napravite 3-4 puta toga. Hop. I glavu malo dolje. Ne, tako, ovako. Ajde sad. Roll, straight jump, landing and hold the landing position longer. Hop and land, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And još jednom. Good. I gdje gledaš? Možeš gledaš. Možda da otvoriš malo. Now, dođi ovamo. For a steady landing, for a good landing, daj mi poziciju gdje smo bili. Ruke napred. Ne. Ovdje si bila. Sad, this angle, and this angle has to be 90 degrees. And then she won't move. If one of the angles is higher, then straight away the balance is loose. So it has to be in this position, 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Clear? Okay. Most of the exercises you know, I just want to introduce another one. Ovako i onda. To je to. To work with the feet. Prepare and arms down and up. A bit higher. You can jump higher. No pointed toes, no spitz. Hop, flex and work. Flex. To je good. Okay. To je to. Ali jump higher. To.
To možete raditi u trenerkama. Jer ako morate raditi to na tvrdo, jer onda ima efekt. Jer ovdje ima bounce, to nema efekta. Efekta je gdje je malo tvrđe. So ako ima probleme, onda može trener obučama. For hamstring, you have to work for the hamstring as well. Probably you know exercises for hamstring. Dođe vamo. The easiest is just to have knee. Ide dole i onda napred. Dole i push back. Hop, to je. To je to. To je najjednostavnije. Sjedi. Drži sad ovo. I digni samo noge. Prsti, da. To. Je bilo teško? Ne, ne možeš da To isto, jer ovo sve ove mišiće rade kod preskoka. To možete uključiti u svojim programom. Ok? Pa to je. So, if you have questions now. Everything is fine, okay? Everything you know? Unfortunately, we couldn't introduce a good Kasamatsu today, but probably next time they will be ready. But the point is you to get the idea. Get the idea how you build up those kind of walls. And the other thing is, what I want to emphasize was the good technique. To teach them good technique. And the little kids, because they cannot attack the springboard, the best way is to do from trampoline and always correct the right body shape. Thank you very much. Oh, wait.